अहम सिमुल पाउसिंग MTU की से नरबा लोइसिलगे रेगुलर वाइस चांसलर थमनबा गवर्नमेंट होनरी हाइना मणिपुर गवर्नर अजय कुमार भलाना हाइख्रे लिसिंग नि कुनगोमदोई की इरांगना थबक लेबलुरबा सिंदा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अमुक मथौ तोहनबा हौरे हाइना Pm-Istv की चीफ इंजीनियर संग्रई फाउस बासुमोना हाइरी खुरुमजरी मेंगताब्रिब सिंह तरामक सुबलोइना पाउ संदोन पिजरी MTU की से नबल लोइसिलगा रेगुलर वाइस चांसलर थमनबा गवर्नमेंट होनरी विजन अमग लोइना रीजन असिदा कानबा पीबा ngamnanaba यूनिवर्सिटी असिना होनसी हाइना मणिपुर गवर्नर अजय कुमार भलाना मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की 10 सुबा मपोक कोमन थोरमदा हाइख्रे टाइल पार्ट लेबा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कैंपस लेबा हॉल पांगथोकेबा तोरमदुदा मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की चांसलर सुओरिबा गवर्नर अजय कुमार भला धनमंजूरी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर W चंद्रबाबू सिंह मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार रामानंदा नोमैकापमना मरोइबा म्यूसिंग सरुयाखे गवर्नर अजय कुमार भलाना मखा तारादुना ngasi नुमिदसी इनोवेशन की लमदा मदे यूथ सिंगी रेवोल्यूशन दा थाजबा थंबा सिंगी होनर खिबा उत्पंगम खिबा सिंग मदुगी हराव फोंगदोक मिनबा नुमित अमने यूनिवर्सिटी असिना लाखिबा लंबी असि सिंथानिंगाय अमा ओय नुमित असिना लाखपदा हराव फोंगदोक मिनबा खक नतना लिसिंग ने तरग तरुक्तगी हौरखिबा यूनिवर्सिटीज असिना थमखिबा पांदम नहौनना निंगसिंग मिनबा मथौताई लमदम असिदा इंडस्ट्रियल सेक्टर पाक सौना लेबगी खुदोंग साबा लेत्रबसु नॉर्थ ईस्ट रीजन दा टेक्निकल गा मरि लेनबा यूनिवर्सिटी अमा ओइबना कदाई फावबा यूनिवर्सिटीज असिना कंट्रीब्यूशंस पीबा याबगे हाइबा खंगना संगसिलगदी हेना माइ पाकना तोबा ngamgani कोर्ट केस लेबना वाइस चांसलर अमा थंबा ngamdribase गवर्नमेंट अथुबदा रिजॉल्व तौरगा रेगुलर वाइस चांसलर मा हापनना होनरी यूनिवर्सिटीज असि हौगलकलिबा अंगांग अमगुमनी यूनिवर्सिटीज असिबो लमजिंगलिबा फैकल्टी सिंगना यूनिवर्सिटीज असि करम माइकैदा लमजिंगलबदी हेना फगनी हाइबा मियंग थमसे ब्रांड एम्बेसडर्स ओरिबा महिरोई सिंगना सु यूनिवर्सिटी असिबो नुंगसिबा मथौताई यूनिवर्सिटीज असिदगी तमलखरगा माइ पाकपा मी ओइखबा यूनिवर्सिटीज असिबो सिंखनना बहोनामिनसे हाइखे I myself regret that we don't have a regular vice chancellor of this university because of some court cases and all, but government is trying its best to resolve that and appoint a regular vice chancellor. Today, as we celebrate the growth of this institution, we also reaffirm our shared commitment to technical education and that is rooted in the regional needs but aspires to global standards. I also welcome and congratulate students, the soul of the university, who carry forward its vision with energy, purpose and excellence. And later on you become the brand ambassadors. On this Foundation Day, we celebrate not only the past and present of Manipur Technical University, but also its promise for the future. Let this institution continue to be a beacon of hope and excellence, not just for Manipur, but for the entire northeastern region. Let's renew our collective commitment to ensure that MTU stands tall as a model of academic innovation, ethical integrity and social impact. I once again offer my heartiest congratulations to everyone associated with this institution, and I look forward to witnessing many more milestones in the years to come. लिसिंग निकुलुमदगी रांगना थबक लेबलुरबा सिंगदा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ल्याङमै नाहा तरुक ट्रेनिंग पीदुना अमुक मथौ तोहनबा हौरे हैना Pm-Istv की चीफ इंजीनियर संग्रई पाउस बासुमोना ISTV न्यूज का उनबदा फोंदरोले मानो मखा तादुना स्टेटस दे थोलेबा इरांग असिना वेस्टर्न फॉर्ड वाटर सप्लाई सिस्टम ओरिबा सिंगदा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कॉन्फ्लिक्ट जोन मनुंग सेनबना शटडाउन तरुखिदुना फंक्शनल ओइदबदगी सिंखै सिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ना इम्फाल एरिया के थमैबन लंपेल सगोलबल उरिपोंगना सिंगबा मफम खरा इसिंग पिनु लाखिबने हौजक्ति वेस्टर्न साइड वाटर सप्लाई सिस्टम्स ओरिबा सिंगदा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रेस्टोर तौदुना अमुक हन्ना मथौ तौबा हौरे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स असिदा थबक तोरंबा मैते मदि कुकी स्टाफ सिंग संग बकिनबना मसिगे सॉल्यूशंस अमा पुरकनबा सिंगदा डाम्स मथक्ता लेरिबा लियांगमै खुल्स इरांगनगा दगे नाहा तरुक खलगा पोरमपाट लेबा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दा ट्रेनिंग स्पीड मतुंगदा थबक तोनबा हौरे
15.16 MLDs capacity Leriba Singda water treatment plan na hoziki oina Iroisamba clear water reservoir da ising piduna Imphal gi western part sing ising fangali amadi Kangsup lom da su khaidoktuna ising piri adumoinamak hana ising fanglamba langjingi mafam kharadadi hoziki oina di ising phangan bangamdri Singda water treatment plan gis oina lin chizinda ising pibada awaba mayok na khrabasu amuk hanna mathau tohanba haukiba sina Imphal area da ising ge awaba lelaroi haina chief engineer na makata na phongdorle Projecti western side ki Singda ki restore tawre Singda ki kamai restore tawra hairaga hanadi koi se kuki jin housing meti jin housing hanadi department ama gi na adum pulap adum shuminara leiramba kainoni irang du da gi di amasu chen gre amasu changba ki ani makse treatment plan du da thabak shu sing hamdre ado last keno wena sigi solution purakse na ikoi si khallaga irang naga aina khun macha ama le lengmei gi khun Singda ta manakta mokoi da gi hojei youth taruk se ikoi na kouthoga Purampat ki treatment plan da train tawraga mokoi si thajillaga mokoi da operate tawali aduna hojikti Singda dam je Kangradi adum phajana keno oigani Sangnariba Padma Shri Indian playwright amadi theatre director Ozaratan Thiamna lekhidrabasu ma ki ming amadi saktambu kaudana mitamama Manipur State Sumang Lila Council MSSLC gi complex ta sananaba kananainaba leire haina MSSLC gi general secretary Y Nilachandran hairi lekhidraba Ozaratan Thiam gi sangai da pangthokpa thoramda MSSLC gi lifetime president PS Gunachandra Sharma MSSLC gi president Laisham Tomba councilors gi advisor Tarpona amadi Sumang Lilagi nupa amadi nupi artist kana saru yaduna artist sings amadi imung manungi mioi singna lekhidrabagi photo leisukatune kai komna utke Ozaratan Thiamna lekhidrabasu mahak na tobiramba thabak sings amadi lobiramba tongan tonganba thodang sings makata na satharabadi hengduna lehounabagi pandamda council asina khanari haike Ozagi mings amadi saktambu kaudana mitamama MSSLC ki complex ta sana khananainaba leire status gi Sumang Lila bu national amadi international gi thakta pukhat piramba Sumang Lila association kaya bu malem gi thakta singat piramba ozana lekhidabada Manipur State Sumang Lila Council na awaw phongdokhi Alliance Air ge flight satkibatangs anida Imphal ge Guwahati fawba paigadabadu kudongsadaba karan marmorga flight cancels tawkraba matungda Numitugi passenger sing adu ngasi setnanaba khangalakpadasu ngasi passenger sing setnanaba taurang toringaida amuk anna ngarang cancel tawre haina mari leinaba authorities singna khangalakra hari masina anaba langba yauna atubagi setnakadaba kayada sauna kudongsadaba mayokna le haina passenger karana nuaitaba phongdorle Maghatana passenger karana manager unaduna flight cancel tawrabanina satnanaba topa arrange ama tobiu haibada manager na madungamdre haina khangalakle hari flight ki ticket ki paisa du handoknanaba haibada su numit tare ni manungda account da sanglakani hauziki oinadi paisa handoknabagi kudong saba leirui haina khangalakle hari Alliance Air ge mari leinaba authority na Tauriba thong adu passenger kayana pendabaga loinana mari leinaba singna makhoi gi mathakta asigumba sing asi matungda muk thoktanaba yengsinbiu hairi Lamdamasira President rules laibasina law and order ngakna thambada sauna mateng oirgasu miyamgi oiba mute singna semba popular government ama thambana democracy gi wanto laiba hengani haina security of North East regions in the sensing global scenario haibatimda Akhil Bharatiya Prova Sainik Seva Parishad amadi British University Kansipurna Sinduna ngasi University sigi holda pangthokeba khananainabagi thoramda retired Lieutenant General Dr. K Himalayana haikre ngasi gi thormaduda RSS ki Akhil Bharatiya Saha Parishad Pramukh Man Pradip Joshi Central Agricultural University ki BC Dr. Anupam Mishra Security Analyst Retired Colonels R.K. Sivastava Security Analyst Northeast Region Colonel Sapam Shanti Kumar amadi Lieutenant Generals
LN Singhna Moriba Musing Oina Sarwaki Dr. K Himalayana Makha Taraduna Lamdam Asida Tok Liba Sarang Naba Tangdu Leta Kayasi PR Laklaga Krafagini Haina Miamna Lonarami Law and Order Maintain Toba Amadi Anti-Social Elements Sings Laksin Naba Honabada President Rules Asina Kumang Soxina Tabak Towi Miamna PR da Tazaba Tamlurga Hausi Oriliba Siga Karadi Tayo Nabagi Mamitari Housing Lamnamasi the Batang Duleta the Bakayamadi Ashoy Baran Bakaya si Sam Dokpada President Rules Tambagisu Yamnamak Tangai for the Valay Northeast State Singi Apunba boundary Gisada Murvada Nepal the international boundary ni Sada Anina Manlands Indiaga Samdaribani Masigi Zumatakta Ningtina Sambal Kadabana international boundary Asida Myanmar Bangladesh Samadi at the Yumno Naba Levak Sing the proxy warfare Kiamasu Northeast State Sing da Mayoknari Madhusunatana arms smuggling, drugs, amadi terrorism ge safu kayana marams oiraga India ge northeast asi tangdu laita daba piba mamada lehen bagi asobu maram mama oi haike. It's 98% Northeast की border से 98% the neighboring countries के border ना only 2% जे India का mainland India का joint और ना सिलीगुड़ी corridor chicken snack का है अभी 98% की border से ना पैसे आचोबा कन्वर्म ने कहीं ना बांग्लादेश की border तो दा 4,480 kilometers ने बांग्लादेश की border तो दा अभी इंडो म्यांमार border से मणिपुर नागालैंड कहीं तो मिजोरम तो ऐसा सिर्फ 1,760 kilometers सिर्फ वो porous border ना अभी ना illegal activities में हम तो होगा अभी fencing जो लेके अभी असम राइफल जो हुजिकता हाउवा border पे चलता हो रहा है अभी वो BSF ना बांग्लादेश border से अक्सर ऐसे जी illegal immigration अभी smuggling अभी terrorist movement सी की में आंसर अचूबा थ्रेड अमदे आईगी वखन दे पीआर की एक्टिविटीज यामनचु अदम प्रोग्रेस भी लेको रिकवरी आर्म्स लेरी अदगी मयाम सरेंडर तो कर लेरी को अबे स्पीड तो कोना याम तो हनिन बगा मन तो तो खितंग दी खरा का तो अदना ओवरऑल एम द दी पॉपुलर गवर्नमेंट लेगिना दी पारकनी Van Diver Union da Salgi Diman Tobiganu Haidunangasi Van Diver Singna Malomaka Lakai the Leva Brilliance School Gi Get Mamangda Brilliance School Van Unions Malomna School Gi Get Mamangda Wakan Mipam Pamcrep Wakan Mipams Aduda Sarukakiba Van Diver Hamana Lana Maram Sorga School Sida Tamliba Mahirui Singi Mama Mapa Singna Van Bara Sang Naina P. Devana Ayamani Masigi Matakta Ban blockade labor matam da su thau phang da badagi awaba kaya mayok na duna mamal hen na lerga angang school puna na ba hona duna ngasi fawo lakli bani ban diversing asi mai masing tamlurga thabak phang da badagi angang school service tawru bana ayamani yum puna ba hona bada soba awaba kaya mayok na ringai da union da salgi demand tor libasi diversing gi awaba ubiraga hando piu haina afil toke ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄꯤꯛꯑꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯁꯨꯇꯤ ꯊꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯥꯏꯇ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯕꯨ ꯀꯥꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯁꯣꯏꯈꯤꯗꯒꯦ ꯀꯩꯗꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯁꯦꯟꯅꯖꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯐꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯖꯤꯛ ꯈꯖꯤꯛ ꯐꯪꯖꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯄꯨꯅꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯅ गार्जियनसिंगिसु पैसासे अखोई मतम चाना पिबिदबा मणिपुर की फाइनांस की फिवम फतबनिना अखोई मतम सेन मतम चाना पिबिदना अखोई अवाब कयासु मायोंने अवाबसिंग असि खांगा अंगांसिंगिसु कैदे सोइगिदगेन अखोइना कन्न होनाजदना असि फावबा होनाजरी मसिदा अखोइदा सेनगी डिमांड तौबिदना अवाब पिबसे तौबिगनो हाइना हाइजरी Southeast Asia Cultural Organization की तरह मंगरक सुबह मपो कुमलन थौरम ngasi Yaskul da leba Manipur Dramatic Union da pangthokre Tarmaduda Environment and Climate Change ki Director T Brajakumar na Malem asida leiba thawai panba singi marakta myoibai khoi su amani aikoi myoiba masel ge marakta unaba yanadana hana sunaba kya mapam khuding da thokle Yamna tangna pokpa maposi mamal yaudana hana sunabana thawai kaya arimada mangale asigumba sing asi culture leitaba mafam sing da tatan thoi culture na myoiba singbu nungsinabagi lipuls amana setna punsili lamdamasi culture bu awangba thakta pukhatpa lamdamamani adubu leibak thibidi ngasidi kangkhong sarbu lamdamama oire
ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ngasi mama pa oiba ekhoisna ekhoi isada pirum gudaba responsibilities karino parenting have mama pa gi role sam saw we ai ni sa to to ko te gi responsibility ai ni sa bu tungi ma gi masa du bola kan ai isu du su mi we mo lai pum people ba na manas bibi mo sang ne mo ke ma ai ni se gi sa de li video activist man khna missing phangali ma sa so hon ba ngamna ba oxen phangali ko hai ma gi masa du na hai ai isu du na mapun si supa thakna bi sing mani pudu phangmona madra mapun si supa mana si di baba mungsa so hono ba sing manu simang phangmona madra kamdong na ina pithvi malem sa ekoi mase hingni na bani miyo be ekoi kunai se kamdong hinga ko de habi tumba knowledge bi bangamba mama pa madra ka le ngasi de pudu Pagi Pratana Temple Prem Tangusri. Matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu kudakta phanba ngamlaba Kapidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi selaba amadi khangnaw maring chatlaga lok kangkhu khuraba Kapidon cup syrup thakpiu Kapidon cup syrup Wow Soccer company gi crown maker well Chahi Yankai Suraba Soccer Company gi Crown Maker Wheel Hauzik Market Pangbiragani Mahawam na Labor Pisuyam Chauba Crown Maker Wheel Saman Mayamsu Mahawing View Crown Maker Wheel Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari aduna hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu comment senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Breakman Taramloksri Makata Boxing NEP 2020 gi mangarak suba kumlun thorunga mari leinana Akhils Bharatiya Shiksha Samagamna Samagra Shiksha Manipur gi class pre-nursery dagi class 12 fawda leriba CWS and children with special needs mahiroi singidamakta sathariba week longs mega identification assessment and ads and device distribution camp ke saroma oina medical assessment camp ama Khangabok Higher Secondary School da pangthokre Samagra Shiksha DPO ZDO Zone 3 Thawalgi IED amasung IEDSS na RBSK District Health Department Social Welfare Manipur Hamadi Alim Koga Punna Kusam Naduna Sinduna Thawal District ki oina pangthokpa camps asing mari lenana Program Officer RTE P Shukumarna Camsida CWSN children with special needs mahiroi singidamakta visuals impairments hearing impairments cerebral palsy orthopedicalis impairments amade mentally impairments na singba pangthoktuna makhoibu maksak khandoknanaba honari haiki Mega assessment and identification and device distribution KMC Sinjabani Masidesida Laiba Ngang Singisi Akogi visual impairment degi hearing impairment degi cerebral palsy orthopedically impaired degi intellectual disability haiba sumba makhal angang singse class pre-nursery degina class 12 fau manungda leba angang singse hida laksaraga akoi identification tawraga moi koi gi koi esna device singse akoi tawna yenthokchabani do haijeri ICR Indian Institute of Groundnut Research Junaghat ki Senang Makhada Central Agricultural University Iroisem ki Makhada leba All India Coordinated Research Projects on Groundnut na Sinduna Scientific Cultivations of Groundnut Highway Hiramda Numinini Supna Kaksing District ki Character Setarpa Training Program Nasilution Kre Training Programs Masigi Ahan Banumita All India Coordinated Research Project ki Senior Scientist Dr. K.A. Pramesna groundnut thaduna
karamna longmi singi semilon phagal hangani haibgi matangda wangangki ngasi nini senba numita All India Coordinated Resource Project on Groundnut ki Senior Technicals Officer Laisangbams Jiminina Value Added Products of Groundnut ki matangda wangang baga loinana groundnut tigi sembayaba tongan ba polam sing practicals oina takhi training program saduda Grams Panchayat ki manung dalaiba tongan ba village level federation ge nupi chamarop nasrugaki Horizon Hospital and Research Institute amadi All Manipur Kidneys Transplant Patients Welfare Associations anina sinduna National Organ Donation Day lising ni kungamanga gi thoram Horizon Hospital and Research Institute ke conference hall pangthokre tarambadu the Managing Director Horizon Hospital and Research Institute Dr. Yambem Yamisinga Director Urology Uro-Oncology and Kidney Transplant Max Hospital Dwarka Dr. Mrinal Pahwa Transplants Programs Manager Max Healthcare Manes Kumar's Mangoint Amadi Consultant Nephrologist Max Hospital Dwarka Dr. Shailendras Kumar Singhana Surgaki Tarangamari Lenana MD Horizons Hospitals and Research Institute Dr. Yambem Yami Singhana Aikoina Hinglingai matamda organ sing donations torba haibasi yamna paba khongthangni masina aikoina leikhedraba matungda aikoigi organ sings aduna atoba mioy amagi mapok ama pokpiramgadoribani maramaduna organ donate tobiu haiki numinigi khongsate infalda laklamba Director Urologies and Kidney Transplant Mac Hospital Dorka Dr. Mirnals Pahwa Consultants Nephrologist Max Hospital Dorka Drs. Shailendras Kumar Singha Amadi Transplant Program Manager Max Healthcare Manesh Kumar's Mangaina Hotel Infalda Lengaida Salin Digital na Harautam Okrahari Marbusta Rural's Mission Department of Rural Development and Panchayat Raj Government of Manipur Miyang Makada Manipur Ahan Boy na numit nini sumna satagaba Self-help groups singna puthok liba handloom handicraft ke pothok sing utpa rural roots market ama Bishnupur district ke Nambol City block ke manung leiba Lembo Pupa Makhalekai community hall da haudokre Nambol block ke manung leiba tongan ba self-help group amadi BLF singna puthokpa polom ke stall hombugani toida hangduna fanganan ba rural roots market adu stand mission director Soriba Skill Labor Employments and Entrepreneurship ki Secretary and Bandana IAS amadi District Mission Director Bishnupur MSLRM Suporiba DC Bishnupur Puja Langbamna Hangdoki Sadmilons Sinai BLF na Shinuna Pangtoka Rural Roots Market Hangdoki Tormaduka Marilena State Mission Director Suporiba Skill Labor Employments and Entrepreneurship ki Secretary and Bandana Manipur ge hanba oina ngasi Bishnupur district ta hangdoliba rural roots markets hangdopas asina rural area da nupi singna sem shariba amadi puthok shariba puthok sing sasibu uthokpa amadi miyam mamangda puthoktuna yoliba sina aikogi semlon da chawna kanaba pibangam lagani haike market James tesu apagi phasab support sisini standardized taraga apoi thadong nabagi wakhalon se khalaga lerabane aduna leiriba imai ben sixna sisu khanbino ngasi no magi aigi anakpa se inao moi khaki next saba phi saba aduna tabda kare hena challenging oiba task habita ko saba Manipur ki sari ogera curtain ogera aduga phi basic ogera mapana thadokpa yaba na standardized form si tawna bagi koi kamkana hona hanini DC Bishnupur Pujai Langbam na MSRLM na nupi oibi singi khanduna paikhalak liba kanaba sing sasi ekoi saisa na niyom sumna kanaba loduna ekoi saisa gita natana ekoi ge mu manung samade kunai sida chauna kanaba pibada natana leba asibusu samilonda mipaltang daba haibadu soidana ohen manganguni haike without any middleman directly to
supporters directly to the public sign open tawraga isa na semjaba ngamba talents myam skills myam si se uthuraga semjaba products myam se market to se yam maruni koi ki district administration ki side gi koi aduga koi ki DLO ki side gi anything requirement hoba any support aduga any resource kuba koi na help to ba koi convergence lakna ba te departments myam ga so sectors myam ga so pullaga koi ki self help groups ki koi ki teacher sing naman sing na kamai na hai na chaukat pro ba koi ki myam na hujik pandi ki ba koi ki rural revolution acquired revolution ama lak se yam maruni Isana isabu thabak pizabagi mathakta mioi kyasu thabak piba ngamnanaba hotnabada natana aikoigi iramnamgi pothok sing yokhatlaba amadi mipal tangdanaba hotnaraba matamdada sakhatba khunai ama oigani haina Avian House ki provider Songtham Dhruvatarana phongdokhre wafam ase Avian House ki kunga mathuruk suba foundation degi thoranga mari lenana khongamba awangleikai community hall da pangthokpa thorama da phongdokibani mana makha tana hai Lenga ki Ladiba Marilena Department Singna Lamdamasida Yen Nga Ok Sanaba Sinjak Singasi Kam Yam Namatau Tari Hibasi Subsaba accurate over data ama Putopiba Matautai Maduna Wat Liba Kayamno Hibadu Kangdok Tuna Lamdamasida Cha Loriba Singna Hana Honaning by Wakalol Polkani Masida Department Asina Mateng Pangbi Sangi Avian House na say Kungama Toy Horokpa sida house asigi teams asina kathopaga loinana hona minarpadagi ngasigi tangkak asi yowangambani singmi singbo miamni kai khumnabiga loinana lenga ke thabak khakta tawgani haibagi mohtai khoi sai sana thabak pinana ba hona minasi haiki tormasiga mari leina Avian House khongam patsamadi Life Savers Manipurna Department of Transfusion Medicine Prem samadi SBT siga khosamnarga blood donation camp ama supang thoktuna miyo yankhairom na EPK Sahi kunmathoi habsi nupa amagi khwaidagi maru oiba tangkak habdi sahi kunmathoi da lohong khongdong ba yaba yong pe pan ba yaba yamna maturity level ki status ama kaga da tangkak tu oina sahi kunmathoi habse aina masi khwaidagi maru oiba tangkak ne khalaga masi yamna sigi matung dagi di yamna progressive oiba khongthang da yum pan ba gumna kusna satka da bani abi wakalon da sahi kunmathoi ji dagi milestone natraga masi dagi foundation orga thaba kaino ji hawra ji habi wakalon da kunmathoi suba birthday ay kunmathoi suba foundation de ja adugi matik importance oina loksare pangthok saman Roy with the Murray Paul Shamukan Bizri MTU gi se Navalo Silaga regular vice chancellor Thamnanaba government honorary Haina Manipuri governor Ajay Kumar Bhalana Haikre Amadi Lising Nikun Gomdogi Irang na Tabak Lab Roba Singda water treatment plan among Matok Tonba Hori Haina PAC Digi Chief Engineer Sangray Falls Basungona Hai Because of how the estimate of Manipur Pomo Chansalu Sinjri, Ming Tabi Pumukana,